Enyori z'abaramaji nizirigira kimwe cya ruwajara okushikira kimwe aha miryango y'ekigo ky'abajurizi. Ahabwa ubwingi bw'abantu bataha ibyuma kandi buri muntu wena orikuza kutahamu nabanza okuceberwa na bwanyuma polisi emuyaha ebintu ebyine akabi. Abantu abandi bija nibeshongora obwe barikuhimbisa Mukama. Abandi barebwa omu myanya etari emwe n'emwe barikushaba obwo abanyadini barikubashabira omugisha. Kwayo kuruga omu bureberezi bwa Jinja nibo barikuza kwebembera emikoro ya nyenkyakare kandi basiiba omu kwegezamu. Vincent Rubega yasiima abantu abareeta ebikozesebwa okuyambaho omu kutebeekanisa emikoro egi kandi yatushoborera enteekateeka okuzeemereire. Minisita Justin Kasule Lumumba yasiima abakwatireho dayosisi ya Busoga omu kutebeekanisa emikoro egi kandi nagamba ngu enteekateeka zoona zahwire. Diocese of Jinja banange tuli ready, tulinze saawa yokka nga bishop waffe Bishop Wamika alinyawo wali ku kituuti ukayanja wano we mulaba nga akubako bonero ko musalaba in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Omwe akaddamu mu Luswahili, omwe akaddamu mu Lusoga, omwe akaddamu mu Lunyakitara, omwe akaddamu mu Lufalansa. Tuli ready, tuli beetegefu era bw'otunula olaba n'abantu bajjudde. So Mukama abadde bulungi gye tuli, buli kimu akigonzezza era ffe tuli beetegefu. Ebyokwerinda nabyo byayonjera kunywezebwa ahari Namugongo omwanya gwona gwijwiremu ab'ebyokwerinda. Emotoka za polisi ziri kukozesebwa mu kucondoza zaba ziri omu mwanya ogu hamwe na n'ebitangaza. Embwa za polisi zateebwa aha miryango okuhweraho mu kucebera enshaho z'abantu. Kateekezo okukuuma abalamazi naye nga bwe tugenda mu maaso tusaba abo bonna abagenda okwetaba mu mikolo kubeera abeegendereza eri ebintu byabwe eri abaana baabwe n'okubeera abeegendereza nga bayita ku makubo. Omuhwezi w'omugambirizo wa polisi omuri Kampala na n'emyanya egiherire Luke Owoyesigire nagira ngu bahereze kukwata abantu 40 omu buhenda biragiro. Twatandika abajulizi batandika okweyongerera abangi twakafuna emisango 48 egyalopeddwa mu bigo ebibiri okuli eky'abakristaayo n'eky'abakatuliki. Era ku bino ebigo ebibiri nga njemenyeemu emisango gino twakafuna emisango 30 egy'obubbi bw'amasimu wano ku kigo eky'abakatuliki, emisango 14 egy'obubbi. Ahabwa TV West ndi Elias Rutuguza.